Patumi pai pai ni pai kre pho bhom kuru arni ingdeng troxi kebra pho Independence Day prekjam ahawaralong alir achampen katalondun. Biswanath Karbi students hostel and guest house along Independence Day alir achampen katalondun. Langso mepi waterfall development committee atumpen Longkathar LP school pathu aklamalong cherok togame kangnipon Lakha Krepri Korkanthi constituency alo Mondol Mohila Morcha atum ahin pen ingdeng kethom arsik jet pen klungsayame kangnipon Nelibeta Thambang Sondro Singh Rompi Aprangsi Biswanath Karbi live kelangbar kaching honara donafan kardom nang pajeriklo kardom tane pini arsik jit lapen soda gabirta nonang ton pen ajikha pini ke chengsi arsik jit abirta poikheno patumi pai pai ni phai krepho bhomkru arni Biswanath Sariali town mate arong sopialong kedo akar biatum do amching room pet pen Poli Karbi students hostel ahemalong ingdeng troxi kebra pho Independence Day ali rachampen katalondun Patumi pai pai ni phai kre phop bhomkuru arni Biswanath Sariali town arong sopialong kedo Karbi ara do anatum chingrum petpen Biswanath Sariali pholi along kedo Karbi students and guest house a hemalong ali rachampen ingdeng troxi kebra pho Independence Day katalondun Labangso ame along Biswanath along rialong radasai klembangpu khogen be lapen Karbi lamet ame dun meipu horen timung anparta Biswanath district jailer Robiram ingti lapen Biswanath hodor SDO Biswajit hoikia anparta penang an manpeng kedo abang phatum chetong dunsi RD dojot pen ingdeng troxi kebra pho Independence Day talondun lo tangte Pini arsik jit lapen soda gabirtan non angton pen arjikta Karbi anglong lapen di mahaso angtan kedo akar biatum ST long tip loma lapen Karbi anglong lapen di mahaso angtan kedo akar biatum kisung ke boya puthak pini kamrup along rialong kedo radasai klem bangpu dhiren ingti pherangke athengno nangke thandon alam thele non angton pen arjuk sinang মহামৰ কাৰ্বি সকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছে এই দাবী হৈছে মহামৰ কাৰ্বি সকলক অনুসূচিত জনজাতি হিচাপে এতিয়ালৈকে ভাৰত চৰকাৰে স্বীকৃতিপত্ৰ দিয়া নাই আৰু এই দাবী আমি দীৰ্ঘদিন তুলি আহিছোঁ আৰু এই দাবী অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব পৰা ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ হাতত আছে কিন্তু ইয়াৰ চৰকাৰৰ এতিয়ালৈকে হাদিছ প্ৰকাশ কৰা নাই আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ এটা সুমীমাংসা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যেন যথাযথ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে নম্বৰ 2 কথাটো হৈছে যে মহামৰ কাৰ্বিসকল
অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিচিনাকৈ আমাৰো এটা নিজৰ শাসনৰ ব্যৱস্থা লাগে আৰ্থসামাজিক দিশত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে সমাজখনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমাকো এটা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিচিনা এটা ব্যৱস্থা আমি প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি দাবী জনাই আহিছোঁ আৰু এই দাবী চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে কাইলৈ এইটো সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই এইটো দিব পাৰে এই ক্ষমতা দিব পাৰে আৰু এই ক্ষমতা দিবৰ কাৰণে বা এই দাবী দুটাক মেইন প্ৰধান দুটা দাবীক আমি সোনকালে সমাধান আৰু মীমাংসা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ এখন চৰকাৰে যিহেতু এটা নিশ্চয় এটা মানে পদক্ষেপ ল'ম বুলি ক'লে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিকাশৰ কথা কৈছে গতিকে নিশ্চয় এই পদক্ষেপ তেওঁলোকেই ল'ব পাৰিব আৰু সেইটো সদিচ্ছা চৰকাৰ আছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে ইয়াত যাতে পদক্ষেপ লয় নম্বৰ 2 কথাটো হৈছে চৰকাৰে ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ দুয়োটা জিলাৰ একেলগে লগ লাগি পেলাই আৰ্টিকল 244 ডিমাণ্ডত মানে অস্ত্ৰ সম্বলিত 6টাকৈ উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে একেলগে এটা শান্তি চুক্তি কৰিবলৈ গৈছে এই শান্তি চুক্তিটো তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী চনৰ লগত আমাৰ এই দুয়োটা দাবী চনত অনুসূচীকৰণ আৰু স্বায়ত্ত শাসন দাবীটো তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু শান্তি চুক্তিকাৰী সংগঠনসকলকো আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই দাবী চনটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰি চৰকাৰে যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যাতে স্বীকৃতি দিব পাৰে তাৰ আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই দাবীটো আমি জনাইছোঁ Piniaduntu abirta non putat angton pen arjekta. Patumi pai ni pai krepo bhomkuru arni. Ingdeng troksi kebra pho Independence Day pregjam ahawaralong alir acampen kata London. Patumi pai ni pai krepo bhomkuru arni. Western Range Dogmoka under Karbi Anglong East Division alongta Thedung pen. Ingdeng proxy kebra pho Independence Day Ranger Rajen Rongpi ahin pen dead pi alama intur donlo Hanapu parokwa pen dogmoka ada krong pliatwar kaselambom Apex Structure Private Limited a company atum ahin pen pusitame Ingdeng proxy kebra pho Independence Day ali racham pen talon donlo Lapentu Patumi Ingdeng Troxy Kebra pho Independence Day Arni Bokajan Eastern Range Saphapani Beat Office Deopani in charge Beat Asai Hem along Lapen Silonijan Eastern Range Forest Office Asai Hem along Pusitami Ingdeng Troxy Kebra pho Independence Day Alir Achampen Katalondur Lapenan parta Kangthi Langso Development Committee ahin pen pusitami Kangthi Langso alangsun along Ingdeng Troxy Kebra pho Independence Day Arni Pachiton Donsi Meipu Bapuram Timung Arideng pen Dead Pi Alama Ingtur Donsi ta London lo Halapulakha Krepli Korkanthi Constituency Arlo Samilangso ITDP Development Block along Lapen Samilangso Municipal Board along pusitami Ingdeng Troxy Kebra pho Independence Day Alir Achampen ta London lo Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Kro, Bokajan pen Jotno Singh Bay, Dogmoka pen Singh Rongpi, Sami Langso pen Long Bamon Ingti Report, Biswanath Karbi Live. Piniadun Thuabirta non putarangton pen Ajikta. Langso Mepi Waterfall Development Committee ahin pen. Patumi pai ni pai krep pho arni Long Kathar LP School Part 2 aklamalo cherok tokame kahnipon. Langso Mepi Waterfall Development Committee atompen Patumi Longkathar LP School Part 2 aklamalong cherok tokame kangnipon Labangso ame porphai ke thom apor malompen pangcheng ponsi Langso Mepi Waterfall Development Committee amepu Deboram Kathar pensi mei charipon lo Kathar asangho kacharipon ame along alohi sarpi aman pengpen chetong dun drada sai klembang pi sabina teronpi lapen alohi aman pen kachitong dun lake fuloni mondol mohila amepi kakrung tisopi long kathar arong asar sarsing kathar rinku pator pen danglok penangan manpeng kedo alohi lapen rong aradatum chetong dun pen mai ardi pidunlo labangso ame along rong rup kopi koson kisung keboima aputhak chethan chimum pondo Lapente Long Kathar Aradatum Kachuning Ridun Atenke LP School along sitame boundary wall akenang sot lapen open stage ta akenang sot chenampu matha ponsi chuningri padodun Labangso akachuningri atengpen radasai klembang pi sabina teronpi aning kemesen ajok prabjin pen lahai hui asai klemponji aphan rat angno lamchak pitekangno News Desk Report Biswanath Karbi Live Piniadun Thuabirta non putarangton pen arjekta Lakha Krepli Korkanthi Constituency Arlo Mondol Mohila Morsa atum ahin pen Ingdeng Kethom Arsigjit pen tungsayami kanipon
Pini pai pai ni pai kre trok ada por pai kre isi malom pen mina terang pi ahin pen Bharatiya Janata Party asong alama pangjar pen mei pangcheng ponlo bangso ame along mei charipon mei hempi lake mina terang pi ahin pen si mei charipon Labangso ame along alohi aman pen kachitong dun lake lakha krepli Korkanthi constituency EM Raju Tiso Korkanthi Mondol Committee amepu doloi ingti Iska Bianglong Bohila Morcha Chunbang Rosmi Teronpi Korkanthi Mondol Committee Kong Chunbang Chandra Singh ingti Lapen Probhari Binu Timungpi Kisan Morcha ST Morcha T Morcha Lapen Kapre ka Morcha along Klem Bangphu Bangphi atum do an sitame chetong dun Lapen ing deng kithom rungsai ame along Korkanthi constituency arloke do thom kebra ke thom polling station atum tame chetong dun Lapen laso ame along Korkanthi BDC chairman Khogen Tiso ahin pen kaningje ponatengke ongri asoni Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin pen chenglok Dhenta Ghat along sitame Longmir Jeng College Anparta Achingtur amo ke longsi e onglo puta nang pachini dun Non ke bangji MSC election ahut kemesen pen chipahai ponji aphanta bangso amelong arsik jit pen chethan chimum ponlo Karbi Anglong pen rukasen krola pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi live Tante pini prime time abeta la an pensi kanton iglo kado we phanta kurwang thula pen dome thakne